mina lucky bantshintsa $20. Zik, I remember ifigure was 540 zik. Angazi ke ukuthi izwe ngoba into ezithi ngiyayitshintsha kwathi ama market maningi bekuyi $20. Yabo. Abanye abathatha ama half hectare, bathatha ama 1 hectare, which is about $1,000. Khona pho umuntu ayenxa igwayi lakhe libe ngama price abo igwayi lakhe libe $300. So yasale correct abo $700. This is Asaki Online. Welcome to Agriculture on Site. I am Busani Vafani, your host. In Umguza district in Matebele North Province, a new crop has taken root. Farmers are growing Virginia tobacco. Many first-time farmers, it has been a journey of discovery, but more importantly, a journey to find out whether this new crop is a source of income or it is actually having their dreams going up in smoke. Mama Vunja, kati 73 susengengulimi kwayo. Ubone ngawuzwe ndawo. Ngeke kuthiwa kule mali mntanami. Angisahlala sisizwa kuthiwa igwayilile imali. The sokuthiwa nanto emathelele ndilathi sathi njengobana vele singabantu abathanda ukulima. Bendilima umumbu mina sigenze iGNB senze nje. Amazambane konke. Asenthi nasi imali. Sangena ke gwayini. Sangena. Kodwa umsebenzi wegwayi, umsebenzi wegwayi mkhulu. Umsebenzi wegwayi mkhulu sibili. Sisebenzile salima ama-seedbed nalawo. Mina kimba yenzela i-training yama-seedbed kimi silabalimi. Layala vele kumile. Asusenzani ngasamela? Ngagcina sesiyathenga. Ngiyathenga eMguza le. Sendlalise ngikhipha izimali. 150 kuya eMguza. So ngoleni ngathi kuzofika namhla sendinga labantu abancedisa emasimini la. Ngithe ukuya eMguza ngithi 150. Ukuya eMarula ngathi 160. Ngathi ebantwini ke sengikhathi abantu laba abakungincedisa emasimini. Nearly 200 and something. Right. Wasusuza ke okunganani ke usulimi? Ngizuzanga lutho. Hamsa amabhela ngu7 ngizuzanga lutho. Right. Afike ku-auction athola malini la mabhela? Athole imali ngathi 200 and something. Wonke ngu7? Right. So which isikeli sabo vele ngendlela ababeweya ngakhona. Sahle sasola ukuthi vele ngoba amanye amabhele ukuthi ibheli liwe 17 kgs 200 lingasuswa ngabantu ababili phansi lisuswa ngabantu abathathu abangu4 kodwa liyeweya 200 to 20 kg. Sahle sacomplaina sisikhona ngathi ukuthi nakho sihambelanga kahle. Ukuthi abantu imbangela ngabe kwakuyini ukuthi amabhele ngicine sezuza intengo ephansi? Sasolela ukuthi isikali kukhona abakwenzayo esikalini sabo. Isikali sabo kungabe kukhona ngoba bayehlisa isikala sazo ukuthi. Kodwa ekulimeni kwenda phana khona abazange bekhulume lutho ngequality yegwayi lena. Iquality bebesitsho phela bethi iquality anti vele bengasabhodi phela amasimini umlimi wethu. Bengasenzi njengokusitshela kwakhe. Wathi eqala sezositshela lapho wathi ngiyabo every week siyabe sisonke mbuya every week siyabe sonke kodwa zange siphinde simbone. Bese sihlangana la nje singathi kule emhlangano ingeke sithi asihlanganeni khona apha sihlangane khona. Ube ngasabhodi vele ebantwini abaningi. Alibona ukuthi ulwazi nxa lusilele khonapho kene ukuthi anti wayimele afika sithi hayi lapha kumiso lapha yenzani so njengokutsho kwakhe eqalisa kodwa zange besakwenza. So wona ukhangela ukuthi wenze iloss ke lapha ekuqaliseni kwale into yokulima kwayo. Iloss enkulu kakhulu. Right. Kodwa ke usakhangela ukuthi uphinde uyilime futhi lesi umnyaka ozayo. Ngifana decide. Ngahambisa leli ngibona ukuthi kwenze njani. Ngangabona kulo kunye okungcono. Ngibe ngifisa ukuzama last chance. Kodwa ngathi ngihambisa leli lisele ngibone kungela improvement. Ngizabona la.
Leli liselelo lamabhele amangako. Angikafaki emabheleni. Angikabheli. Kodwa nxa uqhathanisa ubona ukuthi lelo eliseleyo liza kunika amabhele adlula kulawo awuqala. Angalingana phoza nxa angadlula nge-1. Kodwa ke khonokho ke usulimile mama Vundla. Ufundeni ke khonapho ngokuthi ulima kwegwayi. Uma kwegwayi kulo msebenzi kodwa alubana bekule nzuzo. Ave sithi mhlawumbe lathi kuzasincedisa. Into esisolisileyo nje yenzuzo yakho. Manje nxa udingela abantu bekuncedise suphinda ubabhadale futhi. Sokungena mina esikwami. Manje ugcina senze uthengisa inkomo uthengisa labo mbuzi. Akula ngenye into endlela. Phela umuntu nxa umsebenzi thina esintwini akuvumi njengemakhiweni. Thina emakhiweni anti sivumile ukuthi sisebenzela sithola ngalo. Kodwa emuntwini umakhelwane. Wagcina usuthengisa inkomo yini? Angikathengisa ndilokho engisathenga ngizathi ngathengisa okunye ngizuze ngoba Mina uVictor Ndlovu ngikhona apha emaplotini lapha eMkhuza Stanhope. Kofika uhlelo lwegwayi. Luthe lufika satshelwa ukuthi igwayi lile mali. Gold leaf. Sangena lathi gold leaf leyo. Salilima igwayi la. And it was not easy ukulima igwayi ngoba sasiqalisa silakisa singabo ECD. But ngenxa ukuthi vela kula manzi lapha salwisa amanzi sathatha ugwayi ngezinqola ngezimota ukuthi si-achieve imali ngoba ukuthi igwayi lile mali. Right. Eyakunanzelelayo mina ekugcineni laphana ukuthi i-quality yegwayi ungazenze kuhle njani lideterminwa climate. Like mina in my case sendiharvestile ngalifaka kubhani lapha ngaloda because ngandilime 1 hectare ngagcwalisa ibhani yami lana igwayi liquid ayino ukuthi kungaba gcwala kakhulu kuyakhunta yabo kwasukusiba iperiod ye-trade fair kwaba lamayezi kwangani kuyana awuzange kube lelanga kwaba lelanga lomqando lakhunta igwayi liningi. I will never be less ngoba lalilinengi ngakhipha lelana ngafaka lelana le. Kwafika esitejini sokubhela lapha ngoba sasifundiswa ukugreda about 5 grades. Leli grade. Now lelana lakhunte lelana ngase ngiwrite off ngathatha ngoba bethe bafuna every tobacco whether what grade. Thatha lelana ngalibhela ngenza 3 bags. Ama-bags amakhulu lelana lalikhuntile. Kwase ukuthi lawa amanye ama-grade lawa esasiwagreda kumbaya ngu-7 because all in all amabhele ami ayengu-11. Sasihambisa lapha e-trade fair sasitshelwe ukuthi wena i-lowest grade maybe will be $1 and amanye ama-grade will be $2, $3, $80, $4 up to maybe $5 ama-first grade. So wonke umuntu wayezavereja nje nxa uhlezi phansi at least njengoba ngingu-ECD angisoze be le first grade benza baphakathi laphakathi kubo $3 whatever. Ngacalculate nje at least ngoba sasitshela bona ukuthi i-1 hectare nxa uyenze kuhle bakhangelele something like 5,000. Right, from 1 hectare. Yes. So at least if I get maybe 3,000, worst comes to worst since ngiqalisa even 2,500. Right.
ngizakwanisa lami ukufensa iplot lami, ngikwanisa ukudonsa amanzi from uGwayi, ngiqhubekele ngephambili. But what happened? Sesiyangale ukuthi, you see, another thing eGwayi, problem eGwayi, when you don't determine a price, bayakutshela ukuthi uGwayi lakho. Now, lithe grade laphana, igrade lehla, eGwayi lehla laba 50 cents. Okay, 60 cents. Benza litshengisa ama-statements abo, 70 cents. Lelana ngilithethe ngokuthi elakhuntayo to my surprise, yilo lafika laphana laba $50. Hawu madoda, lele ngaligretayo yile laba kubo 60, 70, 80 cents a kg. Yabo. Now, sasitshelwe ukuthi wena bazathatha imali yabo yama-inputs la. Manje lakho futhi basitshela phakathi laphakathi siqalisa kwathiwa khona singene nanko ama-implements. Sesisebenza ukuthi hayi vele nxa sesila kuza selithengisa iGwayi lapha baqala badonsa imali yabo. Esisale sisiba ngakho. Sika lapha discover ukuthi khona eGwayini lelana ngeprice esebeyehlisile. Isithatha imali yabo bonke yonke leyana ususala ulesikwelede. Right, iGwayi njengoba nje uthi le season bese kungena umqando. Lele liseleyo kade sizolivuna. Lengatshwa umqando. Alisabi good quality. Yabo. So lonke lele sele amabhela sothatha ucina. Sokuyi poor quality. Imali yami ayisaphumi. And abantu laba, I think embonani kule mistake. Bekufuze bakhangele njengoba kuthiwa i-contract. Bekufuze baqale basifundise, basibriefe, usayine ukwazi ukuthi wenzani. Manje ngoba lapha bona bafaka inhlanyelo yabo. Lama-chemicals whatever kwabo, basithethe kwabo imali engaka. Mina as a farmer lami ngafaka okwami eGwayini. Ngoba ungeke ulime uyi-1. Yabo. Uyaqhatsha abantu ngoba like njengeGwayi. Ungeke vele ugcina siba subcontract abantu, usenza amalima. Elimeni uyakwazi kuyadliwa. Abanye fuze ubabhadale. Umfolo lwana 100 meters. Abanye bathi khona ukuhlakula bafuna $1 umfolo. Ule mfolo emingaki 150. Manje isidi yabo lana bayosipayo yona nje. Alright kumbe umhlabathi, but bafuze babone umhlabathi, inhlabathi le yasoziyenze kuhle. Alright bathi kasithelelanga kuhle. Manje basokuthi khona abafuna inhlanyelo bahambe bethenga ayethu imota emarula ngisathatha inhlanyelo to fill i-hectare yonke leya. Inhlanyelo kwakuyinhlanyelo made of seedlings. Hayi songama seedlings. Sengithatha ngisahlanyela kuphela. Ngoba lokana basiphekwana lokana bathi besitsho bathi ngoba zange uphume sokufika isikhathi sokuhlanyela. Kwasaloke kukuncane kake isithupha. Yabo. Uthi ungakuhlanyela kuhle kufe. Sithe siyangale safica ukuthi amahlamvu angikhona at least high about 30 centimeters. Ayixhumekeka abambi. Manje susimota from Bulawayo to Marula back to lapha emaplaza. Manje le land leyana i-preparation ye-land leyana asila matrekita wela abanye abalenkabi kwa-10 whatever abakusebenzayo. Ungakhangela imali engayifakayo le mali yabo eyabe iningi kule yabo. At least ngaba bethe khona sizashare ngoba bengikhangelela ukuthi wena bazakhipha imali yabo lami ngikhiphe yami ngisale le profit because business manje
Nxa ngiyambuza khona baba nje like if you are estimating when how much did you to invest in the operation vele uqaliseni khona phana ukuhlanyela up to harvest? Mina yami engibhalileyo 700. Ngangikhangelele vele ukuthi wena from this lesson ngakhipha 700 yami ngibeke lapha. And 700 lana yengama project yenkukhu. Manje tese sizwe imali eningi ngabe ngimisa lokho kwenkukhu. Right. Athatha imali ezane zenkukhu ngafaka ngapha sithi from this embele enkukhwini zenza inkukhu zami in large quantities. Manje ayiphuma ngemali. Right. So basebethatha ke ama inputs abo from the 700. Hayi i700 ayingeyami mina ngifakile. Bona basebethatha ngoba mina ngibhalise i-half hectare. Manje i-half hectare eyabe imali i500. Manje from 11 bales lezana bathatha eyami elakuzeni ayi5 yaba $500. Babe bethatha 480. Sala the $20. And 480 bathatha niyusa. I$20 lana bangiphi iziki. Yebo. Kade sengikhangelele ukuthi ngizathola leyana yami lami ngi-injectile ku business phela. Ukuthi ngizakhipha 700 yami lawo bakhiphe yabo okusalayo kube profit. Uyabona? Ngoba ngendlela wasitshala ngaqaseni sasikhangelele ukuthi kona if worse comes to worse nxa uthiwa ngehlulekile ngizaba maybe kubo 2,500 3,000 anjalo. Ngoba mina ngibhalise half hectare. Kuthe sokwehlule ukuphuma lapha kunhlanyelo sathenga ama seedlings emarula kuhayi imota 180 from Bulawayo to Marula, from Marula Bulawayo emaplotena. And inhlanyelo lana kwafuze 15,000 mind you. Kwafuze uhlanyele maybe within at least 2 days. So sofuze udinga abantu libe baningi. Ilima ukudla salas lokuhlanyela lokuthelela into se kuseselusaba lapha. Akulamanzi lapha esigabeni. Bafuze besitshela ukuthi kuzaba nzima because of lack of water. Sasigijima sathatha amanzi ukugwaya ngamapheyili sifake emadramini sizofaka komajojo. Start ukujojo sithelele 100 by 100. Isihlahla lezana. So we're in fact now looking at what you invested, what you got, you've made a loss. A loss. And nxa usubuza ukuthi kathi madoda lalesitshele lathi but igwayi lisuke laba liningi. Igwayi leli belingele export asakwazi iqiniso lakho ntiliphi. Igwayi leli lefuze libengele export manje seligcwele. Angazi nxa sengelegcwele kumbe sekusibangele local market angikada bazange sezigwayi thina before besiqalisa. So local market yiyo futhi ibe le poor price we don't know. And how do you feel about the outcome lesibe nje ukuthi where you have actually made the loss? So unikani what next? Uyabona ukuthi wese still last meeting esibe lo agronomist wethu la. Ubuye sethetha amaphepha ukuthi akona sesayini. Sesayina ama-contract ukuthi esikwenzileyo abangakwanisanga ukubhadala ngoba abanye abakwanisanga ukuba isilimo sabo azange sikwanise ukuthi khona ibhadale besale bengasela mali. Manje bathethe imali yonke umuntu asale ngalalutho umuntu asale lesikweleti. Manje ukuthi abantu laba aba-one-sided sebeya lama-contract forms ukuthi asesayina ama-contract forms. Mina to my understanding ngikwazi i-contract nxa sivumelana kunje sivumelana contract siyakhuluma nge-contract sivumelana ukuthi sizenza A-B-C-D uyavuma yini ubuze la umbuzo usayine uthathe i-contract lana sebethutha sebebonile ukuthi whatever izathu kumbe sebebona kumbe sibaningi kumbe baningi abantu
zange target abasebele squad sabo sebeya lamafomu ukuthi bona sign here ngabuza ukuthi madoda silapha sisayinelana la kanti okunade kuyukuthi sisayinela i-contract leyo futhi siqale sivumelana ukuthi linika ama-fertilizer amangaka linika ama-chemicals amangaka ngiwa-check-a 1 2 3 5 ama-fertilizer ami 1 2 3 10 ngakubona ngase ngisayina umsebuthethe manje. So i-contract uyisayine after production awuyisayinanga before? Hayi baphela kade sisesikhala ukuthi kade abanye sebezondile sobe vele abahamba sayinanga contract mina sayinanga contract anje labana abantu vele it was not that day trade fair abantu babezondile akula mali ezayibhadala mina ayisikho lokho ababesitshele khona. It's not written so zazothi baphela babophisi sizahambe court sibone ukuthi ngasayina ngapha anje abantu mina lucky bantshintsha $20 ingamazigi. I remember ifigure lana was 540 zig angazi ke ukuthi izwe ngoba into ezithi ngiyayitshintsha kwathi ama market maningi bekuyi $20 yabo. Abanye abathatha ama half hectare bathatha ama 1 hectare which is about $1,000 khona pho umuntu ayenxa igwayi lakhe libengele ngama price abo igwayi lakhe libengele $300 so yasale correct abo $700 yabo. So uyabona into angona ayila fairness from look of things angazi njalo. So lezi farmers njenge-farmer noke now what usufuna ukwenziweni mina awuthi ngobasolve kanjani lokhu kulungise lokhu uyabona ukuthi mina wazi for ukuthi siqhubekeze phambili ngakwenziwa i-contract entsha kube lesivumelwano kube le ndlela ukuthi igwayi regardless whatever lizathengwa maybe nge-grade manje lizathengwa ngemali engaka manje nxa ngehluleli kumithi i-standard lesiyana but elilutshwana ngiphiwe nge-grade yona leyo ukuthi uqhube o-else hayi nosizibuyelele emunjini emabeleni hayi okwegwayi lokhu kubuyele lapha athi bekuletha ngoba hayi as a farmer ngaphandle ukuthi ungene egwayini for the first time uyalima anything else yini? Besizilimela umumbu. Mina vele ungakafiki igwayi leli nangilohlelo lokuthi ngifuna ukulima imbambayela ngobuningi bayo manje kwabe kuthuthi igwayi kafe ngithathe kaze lapho kuthiwa kule mali khona but ngakhangela abanye abathi kona hayi mina ngingena egwayini ndoda mina ngiyama ngembambayela they're smiling yabona ukuthi hayi igwayini angibuyeli. Kodwa lokho sewuthanda lokhu lisekhona yini ukuthi ubuyele nje wezama futhi kumbe vele hayi ukubuyela futhi utshayeke wathatha hayi unless maybe kungaba le intervention hayi kodwa egwayini hayi ngiyabonga hayi egwayini ngiyabonga hlobo zami hayi abadlayo hayi mina ngiyabonga. There you are. Farmers in Umguza district in Matabeleland North Province who were first-time farmers to actually grow barley and Virginia tobacco. It has been mixed fortunes for them. Some of their dreams have gone up in smoke apparently, but there is an opportunity that growing tobacco will expose farmers to new cropping ventures as well as new income streams. This is Busani Bafana. You're in Agriculture On Site. Remember to follow us on our social media platforms.